Mwini Katrue niahete Mukana Aria Marauga muthuri wake niwe Miracle Baby kana Peter Nimukuo. Karo augite kwina mundu ukoretwo akiandika rest in peace TikTok na Facebook, undu uria ucungiriria akorwo agitumirwo ndumiriri cia kumumiriria na Peter muoyo. Karo augite muhuhu ucio ni uratumite mami wa Peter kana mamu wa Miracle Baby akome thibitari tondu aracemanirie na post ya kuga eti Peter Nimukuo na pressure irakiambata. Hena Kenya comment section makorirwo makiandiko hena Waithira Mwaura auga akisipoa niliona TikTok. Hena Dansan auga anybody can feel sick, let's pray for him and wish him well. Hena Katrue auga andu angi matire hakiri ucio urandika rest in peace no ugukwa mbere ya Peter get well. Hena Gracie Mias auga kinerio uru shindwe pepo mbaya, tukihoera mwathani akorwo akihonia family no ya Peter na Peter mwenyewe kahinda-ini gaka karitũ tuki hope basi Peter ni gukorwo akihotana ndwari iyo. Guku ni kwa Mwangi wa mohoro.